ngahlukana naye nongithanda njalo sothandana naye khona lana khona lena ngifuna ukuthandaza ebusuku nomuntu othi ngifuna ukufela kuJesu mina impilo yami ixovekile impilo yami ixovekile ngibulawa incindezi impilo yami ixovekile ngifuna ukuthi uma ngifika ukufa ngifele kuJesu cela bakhona onjalo aphakamise isandla sakhe asise phezulu mina ngizobona isandla sakhe uNkulunkulu uzobona inhliziyo yakhe uma ekhona khona lapha athi mina anginaye lo Jesu ngifuna ukuba no Jesu cela phakamise isandla sakho lapho ukhona phakamise kakhulu mntaka baba ungabi nendaba nabantu ababona ukuthi bakhona la eyakho lempilo babusisiwe abantu mabafa bafele enkosini phakamisa isandla sakho mthandaze nawe dodozanani ngalawa mazwi. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ukhona yini Jesu ngifuna ukufela kuwe Jesu ngifuna ukufela kuwe Jesu ngifuna ukufela kuwe ngifuna ukuvuka kuqala uma kufika usuku lovuko ngifuna ukuvuka kuqala sengizwile ukuthi abayovuka kuqala yilabo Jesu abathatha impilo yabo bavuma wena njengenkosi nomsindisi bakhona khona ngicela phakamise isandla sakhe basiphakamise kakhulu khona lana khona lena khona lana asidabuki njengabangenalo ithemba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka lolo kholo lwethu lusenza ukuthi singadabuki njengabangenalo ithemba siyazi ukuthi uma kufa umzalwane wethu akuphelile ngaye one day uzovuka wemntaka baba waqinisela awulazi usuku lwakho ukuthi luzokufika nini kanjani nanguJesu ebusuku ukhona yini mfundisi thandaza nawe ngiyamfuna nanguJesu ngiyamfuna nanguJesu mfundisi uGumede nceke inkosi ozothandaza baba ngithanda
uJesu wafa wavuka bambelelani kulelo qiniso lokuthi uma kufa banoJesu bazovuka.